Pozdrav svima, sada počinjemo sa HTML5 tutorialima i prvo što trebate znati o HTML5 standardu je da postoji mnogo više tagova koji su dodati u odnosu na HTML4 i naravno neki od tih tagova su vezani za multimediju generalno, za forme, pojavljuje se canvas, to je ono što ćemo raditi u ovom tutorialu. To vam je kao platno na kome možete crtati različite oblike, ali vidjet ćete sada. Sada, kada govorimo o canvasu, odnosno o platnu na kome nešto crtate, postoji tag pomoću kojeg možete napraviti platno. Pa zato u body delu kucamo canvas, pa onda zatvorimo taj tag, kao što smo do sada uvek radili. I naravno, ovdje ćemo napisati ime tog platna, pa neka se zove platno, logično. Napisat ćemo za širinu da bude 300, recimo, a visina da bude isto 300, kao neka kocka neka bude. Ok, kada smo napravili ovako platno, možemo ga stilizovati samo da mu dodamo border, one ivice, pa neka bude 1 pixel solid crna. Tako. Ok, imamo jedno platno, širine 300, visine 300 i border 1 pixel. Ovo ćemo ovdje prikazati, evo ga, to je ta kocka, to je to platno na kome mi nešto crtamo. Ja sam dodao ivice da biste vidjeli, pošto je bela pozadina, a da možete ovdje da vidite to platno. Kako crtamo nešto, a u ovom tutorialu objasnit ću vam kako nacrtati liniju. Pa evo ovako, da biste crtali nešto na platnu morate koristiti jezik JavaScript. Sada, jeste da je ovo HTML5 što obrađujemo, ali morate naučiti i JavaScript da biste mogli nešto crtate. Pa zato će u HTML delu da napišemo script, jer nagoveštavamo web pretraživaču da počinje skripta i ovdje se završava. Između početnog dela i završnog dela script taga pišemo JavaScriptu. Sada, kako mi zapravo kreiramo neki crtež, odnosno evo recimo liniju. Postoji više stvari koje trebate da učinite. Prvo napravimo promenljivu, zato pišemo ovdje var, zato što je to variable, skraćenica od variable, odnosno promenljiva. Pravimo promenljivu po imenu evo platno i to platno će biti jednako čemu? Biće jednako document get element by id, sad ćemo objasniti što to znači i ovdje ćemo napisati pod navodnicima platno. Ovako, napravili smo promenljivu platno koja sadrži celo ovo platno iz HTML dela, jer kažem dokumentu, a to je sama stranica, da uzme element, koji HTML element, pa canvas, da ga uzme po ID-u. Sada, ID njegov je, pardon što sam ovdje napisao name, možda stavite ID platno. Ako ovdje piše ID, znači uzimamo po ID-u, a ID je platno i morate takvo ime da unesete. Mogu se napraviti ovdje još jedan canvas, to je to platno, a da se zove platno 2. I ako bih ovdje sastavio platno 2, ova promenljiva platno bi uzela, ako bih ovdje naravno napisao dvojku, uzela bi vrednost drugog platna, a ne prvog. Stoga je bitno da obratite pažnju kako ovdje imenujete, da tako i ovdje napišete. Ok, kada smo napravili promenljivu platno, pravimo novu promenljivu koja se zove line, odnosno linija. Možete napisati linija ili line, svejedno, to je na vama, da odlučite. Ta linija će imati vrednost, dakle, platno.getContext 2D. Ovdje ne mogu mnogo toga da vam kažem, osim da sada kreirate 2D objekat, jer je linija 2D, a ne 3D objekat, pa zapravo samo naglasite da vaše platno, to jest ovo, a ovo je zapravo to, uzima 2D kontekst, a ne 3D, zato što crtamo liniju. Ok, kako sada crtamo liniju? Prvo što trebate da znate je da razumite šta je x koordinata, šta je y koordinata, odnosno osa isto tako. Evo ovako, horizontalna osa, to je ova ovdje, isto tako i ova ovdje, ali gledamo od ove ovdje. Dakle, ona je x osa, kao u matematici, a y osa je ovo ovdje.
ovako. Dakle, koordinate, trenutno nam je ovo širine 300. Ako bih želeo na pola nešto da crtam, to bi bilo ovde, na 150. Dakle, logično, a y bi bilo isto na pola 150 centar. To morate malo vežbati, ako vam nije jasno, ne mogu tu ništa dalje da vam pojašnjavam. Sada, kako crtamo liniju? Napišemo ime promenljive, a to je line, stavimo tačku i pišemo metodu move to. Move to metoda, obratite pažnju samo da prvo slovo move bude malo, a za t bude veliko, jer baš je tako definisano u JavaScript jeziku. Dakle, metoda move to zapravo označava gde je startna pozicija linije, a ja ću namestiti da bude u koordinatama 0, 0, zato što želim da počne odatle, a kasnije ćemo pokazati gde će se završiti, i to sad odmah. Napisat ćemo line to, odnosno sada pravimo samo zamišljenu putanju. Line to je zapravo zamišljena putanja gde želim da se završi ta linija. Pa želim da se završi u 300 sa 300. Zašto? Evo, pogledajte. Počinjemo 0, 0, a pošto ovde je 300x i 300y, znači tu želim da se završi. Međutim, kada sam napisao da linija počinje u 0, 0, završio se u 300, 300, ništa se ne dešava zato što nisam povukao liniju. Ja sam napravio prostor gde će ići linija, a to je ovo, line to. Ja pravim zamišljeni prostor, ali još uvijek i ne crtam. Da bih nacrtao liniju, samo napišem line stroke, odnosno kao da povučem tu liniju napokon. I sada kad idem reload, evo ga, povukao sam tu liniju. Naravno, liniju možete podebljati i to na sljedeći način. Pre nego što napišete stroke, evo, vidite ovako, morate napisati line, pa onda line, širinu, dakle, ovako, i stavljate znak jednakosti. Dakle, sada nemate zagrade, nego znak jednakosti, stavit ćemo navodnike i napisat ćemo koju širinu želim. Pa recimo 2 neka bude. Ok. Sad je malo deblja linija, naravno možete to da se igrate sa tim, da napišete i 5, samo da vidite kako to izgleda. Evo, u ovom tutorialu naravno napravit ću još jednu liniju, čisto da možete vidjeti kako se one kreiraju, ukoliko niste do sad razumeli. Počet ću recimo iz ove tačke, završit ću u ovu. Evo, dakle, da bih sad napravio novu liniju, moram napraviti novu promenljivu koja se zove line 2 recimo. Ali, da ne bih opet kucao platno.getContext 2D, jednostavno napišem line. Sad da se pitate, pa kako, zašto line? Zato što promenljiva line 2 uzima vrednost promenljive line, evo ga, promenljiva line, a sama promenljiva ima ovu vrednost. Tako da je isto da sam napisao i line i sve ovo. Ok, ovdje ćemo napisati line 2 komentar, dakle u JavaScript jeziku dve kose crte označavaju komentar. I sada pišem opet sve isto, dakle gde počinje, u kojoj tački, pa počinje u koordinati 0, to je x, i 300 za y, a onda ćemo napisati line 2, i gdje želimo da spojimo liniju. Želim da se linija spaja skroz u gornji desni ugao, a to je znači 300 za x, a 0 za y. Ovako. I naravno napisat ćemo line stroke, neću podebljavati liniju, nema potrebe. Evo ga. Kao što vidite, imamo dve linije, kako sam ih nacrtao, i to je to. One su naravno kako ste ih vi naveli. Još jedan element koji želim da vam pokažem je line cap. A sada ćete vidjeti šta je to. Recimo da startna pozicija linije bude na 50 sa 50, a da se završava u 150 sa 50. Ok, delo je logično. I debljina linije, ok, neka bude i 10, samo ovako. Napisat ćemo line cap jednako round. Da. Evo prvo da vam pokažem default bez ovoga. Vidite da je ovo samo linije, normalno kao što bismo povukli, ali je kao pravogaonik. Međutim, ukoliko želite da to bude zaobljene, da budu zaobljene ivice,
onda ćete samo napisati evo ovako line cap jednako round, odnosno zaobljeno, okruglo. I ovdje ćete vidjeti kako su ivice zaobljene. Ukoliko ne vidite, stavit ću malo veće. Evo ga, vidite su te ivice zaobljene. To je to što se tiče prvog tutoriala. Malo sam vam sada više pokazao kako se zapravo crta linija i kakav je uvod u HTML5. Naravno, postoji kada radite sa HTML5-om interakcija i sa JavaScriptom i sa novim standardom za stilizovanje, to je 3, ali o tome kasnije kada bude dalje govorio. Hvala što ste pratili tutorial.